Түйкүнүнен Покровский трак 12 километригер Тоскол микрорайонга Киров Андрей жетигер келен турабыт. Бурустан тутуллубут тиккетесте хэтте далталак же, железобетонный ленточный фундаментнак, цоколя монолит железобетон полистиролунан утепляйдыммыт. Бу жени кулун туторыйга тутон битербиппит, каайын күлүхүн улан билигин кыра калбыт албастарын ситерен остахыджар. Дораболору Минатам Андрей бу 2010 сыллака ухай боламмын же туттарга бланнаммытым. Онутта бу 2000 сүрбе халлака Шишкинтон компаниятын кытта билсем мен бу же туттардым. Онна бу 2000 сүрбе бир сыллака сайын договор баттаспыппыт, уже же туттабыттен уже сүбелеспиппит. Онна бу бухас 2000 бу бекке холка март сакылыныта бир игерттен бу тутан тартылар жебин. Бригада улаттате салаячта Иван эте улаттар түргеннәре тарганнары хүддәх эппит суруктаргар битерен онна уланытын эппитнестати күлелдер бит барга мактабын тердем улаттарга. Онтон бу саңа туттанар жонга этемете Шишкиндон компаниялар келен консультациялыгын сүбелен амалан беректері барбыт жагатын тутан тарихтара.